Umutwe wa M23 aho mariye gufata umujyi wa Goma wakomeje kugenda ushaka gufata utundi duce harimo ng'umujyi wa Bukavu. Kongo imikimara kubona ibyo bintu yahise ifata umwanzuro wo kwinjiza urubyiruko mu gisirikare, aho bamwe batangiye imyitozo kugira ngo barebe uko bagwanya uwo bita umwanzi. Baravuga ko bashaka kugwana kandi noneho umwanzi bakazamusubiza iyo yaturutse. Reka twumve uko byagenze. Umutwe wa M23 wakajije umurego aho urwana werekeza muri Kivu y'Epfo. Aha rero niho leta ya Kongo yabonye ko ari ngombwa kongera imbaraga zayo, ikangurira urubyiruko ndetse itangira no kuruha imyitozo igaragara ko ari ya gisirikare. Umwe muri aba bitoza ni Rusiye Bilego Maruhura wavuze ko ibiryo ari ngombwa ku bantu bari ku rugamba. Bikunze kuvugwa ko iyo umuntu atariye ataba afite imbaraga zo gukora. Batuzaniye ibi kugira ngo bidufashe kurengera igihugu cyacu, kuko tudafite ibiryo nta mbaraga twabona. Kuwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo ababiganjemo urubyiruko bambaye imyenda ya gisivili bagaragaye mu kibuga cy'umupira, aho bavuga ko biteguye guhangana n'umutwe bavuga ko witwaza intwaro, bakumvikanisha ko uretse kumena amaraso biteguye gupfa. Batozwa n'umugabo nawe wambaye igisivili. Ibyaba biteje urujijo niba iyi myitozo bahabwa yaba iri ku rugero rwo guhangana n'umutwe wo wabashije gutsimbura igisirikare cy'igihugu ndetse ukigarurira n'uduce twinshi twa Kivu ya ruguru. Tumaze iminsi 3 dutoza abagenzi bacu, bashobora gukora imyitozo yose tubahaye. Harimo gusimbuka, hari n'ibindi dukora, ariko ntashaka kuvuga kugira ngo ntagira amabanga mbwira abanzi bacu, kuko murabizi ko ari bo ubu tugiye guhangana nabo. Ariko ndashaka kukubwira ko bagenzi bacu bari hano batojwe neza, bahabwa imyitozo ibereye urugamba. Igitero cy'umutwe wa M23 kimaze ibyumweru nicyo cya mbere kibasiye akarere k'uburasirazuba bwa Kongo, kamaze gufatwa nk'akaberamo isibaniro ry'imirwano idashira kubera umubare mwinshi w'imitwe ibarirwa muri mirongo yitwaza intwaro. Mu gihe cy'imyaka 30 ishize abantu babarirwa muri miliyoni 6 barapfuye kubera intambara rimwe na rimwe zumvikana nk'izidafite impamvu zumvikanwaho ku buryo bumwe. Kuwa kane w'icyumweru gishize abayobozi bo mu ntara ya Kivu y'Epfo batangaje gahunda yo gushaka abakorerabushake biteguye kurwanya umutwe wa M23. Uyu witwa Christophe Heli Chilakarura nawe n'umwe mu babonye ko ari ngombwa kwerekana ko afite ubushake bwo kurengera igihugu nka bagenzi be bandi. Ibi biribwa ni bizadufasha kugira imbaraga aho tugiye kurwana, kubera ko intambara isaba gukoresha uburyo bwose, igifu ndetse n'imitsi. Kuva mu mwaka wa 2021 imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro zizwi ku izina rya Wazalendo yagiye irwana ku ruhande rw'ingabo za Kongo. Aba bose barwana ntibabura kugaruramo izina u Rwanda, aho baba bashaka kumvikanisha ko ari rwo ruri kurwana muri Kongo kurusha umutwe wa M23. U Rwanda narwo ku rundi ruhande ntabwo rwemera ko ruri muri Kongo. Aba basore bitoza rero bakumvikanisha ko barwana bagamije gusubiza abanyarwanda iwabo mu Rwanda, ndetse byaba ngombwa bakazabasangayo. Intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo ishyamiranyije M23 na leta irakomeje, kandi nta bimenyetso bigaragara ko hari igihe cya bugufi abahanganye bashobora kwicara bakaganira. Ahubwo nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma, M23 yatangaje ko gahunda yayo ari ukubohora igihugu, bityo izarwana kugeza igeze Kinshasa. Ku rundi ruhande leta yatangiye guha imyitozo ya gisirikare urubyiruko ngo rujye ku rugamba kurwanya uwo bita umwanzi. Mu gihe bigaragara ko intambara irushaho kwaguka iva mu gace kamwe yadukira utundi, ubu umutwe wa M23 wakajije umurego aho urwana werekeza muri Kivu y'Epfo. Aha rero niho leta ya Kongo yabonye ko ari ngombwa kongera imbaraga zayo, ikangurira urubyiruko ndetse itangira no kuruha imyitozo igaragara ko ari ya gisirikare. Umwe muri aba bitoza ni Rusiye Bilego Maruhura wavuze ko ibiryo ari ngombwa ku bantu bari ku rugamba. Bikunze kuvugwa ko iyo umuntu atariye ataba afite imbaraga zo gukora. Batuzaniye ibi kugira ngo bidufashe kurengera igihugu cyacu, kuko tudafite ibiryo nta mbaraga twabona.
kuwa gatanu w'icyumweru gishize nibwo aba biganjemo urubyiruko bambaye imyenda ya gisivili bagaragaye mu kibuga cy'umupira aho bavuga ko biteguye guhangana n'umutwe bavuga ko witwaza intwaro, bakumvikanisha ko uretse kumena amaraso biteguye gupfa. Batozwa n'umugabo nawe wambaye gisivili, ibyaba biteje urujijo niba iyi myitozo bahabwa yaba iri ku rugero rwo guhangana n'umutwe wo wabashije gutsimbura igisirikare cy'igihugu ndetse ukigarurira n'uduce twinshi twa Kivu ya ruguru. Tumaze iminsi 3 dutoza abagenzi bacu, bashobora gukora imyitozo yose tubahaye, harimo gusimbuka, hari n'ibindi dukora ariko ntashaka kuvuga kugira ngo ntagira amabanga mbwira abanzi bacu, kuko murabizi ko ari bo ubu tugiye guhangana nabo. Ariko ndashaka kukubwira ko bagenzi bacu bari hano batojwe neza, bahabwa imyitozo ibereye urugamba. Igitero cy'umutwe wa M23 kimaze ibyumweru nicyo cya mbere kibasiye akarere k'uburasirazuba bwa Kongo, kamaze gufatwa nk'akaberamo isibaniro ry'imirwano idashira kubera umubare mwinshi w'imitwe ibarirwa muri mirongo yitwaza intwaro. Mu gihe cy'imyaka 30 ishize abantu babarirwa muri miliyoni 6 barapfuye kubera intambara rimwe na rimwe zumvikana nk'izidafite impamvu zumvikanwaho ku buryo bumwe. Kuwa kane w'icyumweru gishize abayobozi bo mu ntara ya Kivu y'Epfo batangaje gahunda yo gushaka abakorerabushake biteguye kurwanya umutwe wa M23. Uyu witwa Christophe Heli Chilakarura nawe n'umwe mu babonye ko ari ngombwa kwerekana ko afite ubushake bwo kurengera igihugu nka bagenzi be bandi. Ibi biribwa ni ibizadufasha kugira imbaraga aho tugiye kurwana, kubera ko intambara isaba gukoresha uburyo bwose, igifu ndetse n'imitsi. Kuva mu mwaka wa 2021 imitwe y'inyeshyamba yitwaje intwaro zizwi ku izina rya Wazalendo yagiye irwana ku ruhande rw'ingabo za Kongo. Aba bose barwana ntibabura kugaruramo izina u Rwanda, aho baba bashaka kumvikanisha ko ari rwo ruri kurwana muri Kongo kurusha umutwe wa M23. U Rwanda narwo ku rundi ruhande ntabwo rwemera ko ruri muri Kongo. Aba basore bitoza rero bakumvikanisha ko barwana bagamije gusubiza abanyarwanda iwabo mu Rwanda, ndetse byaba ngombwa bakazabasangayo.